Evan to fatngi mi mongkham de piala shijo akashvani koima enanga yuda meje chisolo ede lothai tenchi pengada ncheng zgona yevoni sjo yanren thang yakchia nchidavka ovongchai ten of jang Nagaland state chungi Elilan hangvu ikyungzau jijo construction sector lo liado Chief Minister Dr. Nefirio yakchia nchidacho Health and Family Welfare Secretary Daino yakchia mojiki janglo Gyong nzanchi mhungadugu zugunan zidacho. OC Samagra Shiksha Nagaland yakchia state level gala ustaf nzi otangenis mikimungo mikidirok linsengji kidacho. Itenjang zangan zidavga. Association of Nagaland Architects ANA Okojina Yenjo Mikusi Mungodo Nang Linseng Kidao Nagaland Chief Minister Dr. Nefirio na Oyinsana Teng Zidauji Pancho Nagaland State Law Ilhi Hangvu Ikyungzao Jijo Construction Sector Law Lia OC Shiyakchia Lamthanro Jang Onde Ekum Vanlan Yilan Lo Zanchi Bialado Nzidacho Linseng Ji Dongjo Celebrating Community Nurturing Creativity Jilona Kidacho Architects Jangjo Ketzen OC Kis Matang Vidai Mek Kadolia Ondena Ochio Vongji Zechia Jili Ngkamfa Loha Ketzen Tsuivadala OC Onde Elhilan Yakchia Nagaland State Zeka Tungwa Loha Nzanchi Biala Nzi Mikimungo Itako Shijo Tama Yuda Yisiu Jidai Mek Kadolia Onde Zeka Tungwa OC Tamka Zaka Jangha Chekayala do Rio Yakchia Nzidacho Ho GSya Chief Minister Rio na ANA Okoji Tingi Gyong Jangha Onde Tingina Tangshi Mhom Bidugu Zuguna Ha Itsuchi Bicho Nangjilo Dr. Gauri Nitin Sirugar Member Council of Architecture of India Naha Nagaland Architecture Zuguna Mangyan Mangsa Gyong Jang Lambamete Osi Ozeno Gyak Jang Ha Chekaijo Building a Resilient Health System Idong Jilona Nagaland In Service Doctors Association Okojina Annual Conference and General Body Meeting G Ikyo Zungon Chuk Capital Convention Center Koima Lona Kidacho Linseng Jilo Oyinsana Teng Health and Family Welfare Secretary Dainuna Mojiki Chang Hongaduku Zuguna OC Nzonzi Gyongki Zeka Dungali Duku Zugunan Zidacho Zikten Jangjo Mojiki Jilo Dirhuji Esiadu OC Onde Yakchia Gyong Ekam Shanjoyala OC Gyong Otsego Soha Hungayala Elani Zikten Jang Lujo Nzonzi Gyong Dofu Nguhafiden OC Onde Yakchia Oko Vanlan Yilan Lo Nzanchi Bielado Secretary Dano Yakchia Nzidacho Tyoda Sanda Jilo Emhug Elam Olanda Roya Eva Mojang OC Dongpi Dongri Elani Zechozeri Liduku Zugunaha and Shadacho Samagra Shiksha Nagaland State Level Gala Ustaf Nzi Otanginisi Mikimungo Mikitirok Linsengji Ikyo Zungon Chok Mount Dabur Retreat Center Koima Lona Kidacho Linsengji Joint Secretary Department of School Education and Deputy Project Director Nagaland Education Project Nectar Avelu Ruhuna Oi Insanateng Bungnoi OC Eka Yanjang Tingi Onde Lambamete OC Ozen Okyak Jang Zuguna Tandang Mintang Chigaicho Aveluna Lamtanro Jang Tingi Jili Ngamfu OC Chega Zuguna Ha Ezugacho Nagaland Lo District Echumbo Chumbolo Naunde Tsotzi Eka Yan Eka Tingsi Dukvuna Linsengji Tedacho Linsengji Lo Kisi Bion OC Tsodi Morangi Chandaha Kidacho Echanda Jilo Vampen Ovungo Enghungo Jangna Nagaland Tongtsua National Level Gala Ustaf Jilo Merangdalo Chivo Doha Nzidala Akashvani Lona Prime Minister Narendra Modi Yakchia Man Ki Baat Linseng Jilo Nzidauji Panjo India Lipongzi Dovlo Longzi OC Nzanji Nza Yavana OC Ritso Elani Tsoshimeda Janglo Tsolya Milon Vondang Emata Ha Licho GST Bachad Ustav Yakchia Zizilain OC Zolan Yulan
Omanoro Jangha Ji Kancho Hojiak Chia Shisho Kopiha Hungacho Eng Fulan Kumgi Medalo Kofi Pagan Jangha Zigarangada Yavan Osi Hojiak Chia India Lipungzi Lona Chiyo Kofi Ji Limha Ngen Dopuluna Cheka Ipia Vanala Liko Ora Ngamfu Zuguna Osi Tati Ichili Jang Moni Insidugu Zuguna Ha Gyong Jang Tingi Otong Chimi Vadav Zuguna Ha Muti Yakchia Itsuchi Bicho Sardar Vallabhai Badel Nzinzosi Dinyan Epuk Mungyan Chijize Chia Nchingchuro Tamroy Kalo Run for Unity Kidavsala Hoji Zuguna Linsung Jilo Dopuna Ikurung Bidale Duha Muti Yakchia Nzidacho India Lipungzi Dopuna Nzio Oken Vande Madaram Jiha Nzi Nzosi Dinyan Mungyan Chidavsala Hoji Zuguna Social media lona #Vande Madaram 150 do Irani Itsuchi Bichida Iten Shangjo Agashvani Kuima Lonande Biela Iten Shang Zakzakto Nzi Kyuzuguna Jo X handles AIR News Alerts OC AIR Kuima Jilo Zeda Ndena Iten Shang Elanidoha News on AIR app tuna YouTube channel AIR News Kuima Dolona Engalankuka Nagaland Police Retired Officers Association Okojina Yenjo Taroi Kaudo Annual General Meeting Ji Inji Chumugudima Luna Kitacho Linsung Jilo Oyinsana Teng Former Inspector General of Police Ke Merona Ochume Cheda Ilhim Hom Tswa Rotago Jang Chekada Nzidacho Si Onde Okojilo Muna Yidako Mone Kamjang Zoguna Ha Mungyanchi Bicho Ekam OC Ozugo Som Hon Yanzo Ji Zuguna Dopuna Tandanga Ematada Vam Etevlia Doha Mero Yaksha Nzidacho Ho Jilo Ekimbada Retired Officers Jang Tingi Kumshumda Jandi Chida Elani Lambametson Bida Vo Zuguna Ha Nzidacho Linsung Jilo Esofi Tanjang Ha Chegaicho OC Onde Oko Jilo Mona Yidako Mon Ekamjang Zuguna Ha Takpam Mozunga Noing Randan Kidacho Yenjo Mikusu Dirugodo Shurjung Dokfu Zadayaba Mujize Chia Nagaland House Dr. APJ Abdul Kalam Road Dilhi Medalona Odom Festival Kitauji Nji Takchicho Ambassador of Ireland to India Gavin Gillina Takchi Linsung Jilo Uinsana Teng Zidauji Epanjo Odom Festival Shiyak Chia Nakajibo Gyong na chegada lausi Chilijang Moni Nsina Zigarangada Yala Chilijo e Chinese dao jidai mek kadolia Lipongzi zega dongwaha Chili yakchia Gyong na nzi kela India osi Ireland Lipongzi yudalo Kengzida Hom lia Hoji ziguna Nchigum Shorjing Dokfu Jilo Oro te zevu ziguna Choga longshi Hom hansi wana doha Givin geli yakchia nzidacho Zengon Eni Zuguna Odom Festival Kitaujilo Eramuren Ken Sharir Jangha Tsoi Zedacho Si Bibosamo Jangha Echani Zedacho Advisor to Chief Minister Dr. Chemben Murina Kako Eni Lanchicho Kako Jang Mingjo The Unshaken Bone Silent Battles of Discord Dona The Wings of Silence Inishi Lanchicho Eram Fiji Mingjo Z Lipentang Muri Do Zacho Kako Eram Zuguna Jo Nzin Ran Yuda Osi Lambamete Shang Etalanlia Hoji Zuguna Eran Osi Ekalo Choga Lungshi Biu Zuguna Gyong Jang Tingi Advisor Yakchia Nzijan Dokcho Ncheng Echungren Shilojo Kako Eram Vi Elam Madarodago Ji Zuguna Eram Fiji Tingi Ha Advisor Dr. Chemben Murina Tandeng Mintang Chegaicho Eram VZ Lipentang Murina The Wings of Silence Kako Ji Ki Ombo Pfubo Mangyanchi Jo Si Kako Muzanga Jijo Nlan Si Nzan Ilo Osi Kopitong Pilo Ichigacho Nrungzi Choro Mikyu Nilo Prime Minister Narendra Modi Sorgarina GST Bachat Ostaf Linseng Lanchiuji Yakchia Zolan Yulano Si Zizilan Ikungolo Ochen Omaji Jidaga
GST Madarutuku ji yakchia okitsoatheng zizlan etheu liu jangha ochenoma ji khandaga ovangtheng marble oc granite blocks janglo GST echi taroini wa muji echi mongodai kamdoktaka hoji asia semen ha GST ji echi miku dizavancho kadolya enangajo echi taro dizadai ji doktaka sen lime ita jangha GST ji echi taroini vancho kadolya enangajo echi mongodai ji doktaka dongpi dongri shang yakchia okitsoatheng zanchi epiawa mojidai mek kadolya vanlan nilan loha chochopenche hom epia vanala ite nopfachang yenjoa nzilan davga Nagaland State chungi ilhilan hangfu ekyungzao jijo construction sector lo liado Chief Minister Dr. Nefiru Yakchia nzidacho Health and Family Welfare Secretary Dainu Yakchia Mojiki Janglo kyong nzanchi mhongadugu zugunan nzidacho osi Samagra Shiksha Nagaland Yakchia State Level Galau Staff nzi otunginis mikimungo mikitirok linsengji kidacho Ncheng zuguna yuwani sijo jinan tangcho